Piti yo. Kebab yo. Tu bini abang. Pulang ya bang. Latih raja saya. Iya. Leng, pulang lah Leng. Boleh 50 bang? Ampun. Lalu nanti lama ampun. 50 ya bang? Bang, saya pulang Leng. Hah? Apa jo Leng? Kan kia lah dia. Kebab 3 bang? Piti yo. Kebab yo. Tu bini abang. Bini suka warnanya kebab abang. Serius abang? Bola. Nggak, maksudnya buat anak lo? Maksudnya nggak buat anak lo?